E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le fi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma ana Atamua. Ele I nei Samoa al faltua ya mei kai. Ele taimi lena tupu el whaalawalawe ya Samuelu. E pe ona ia tau ile whaamasnonga i tai au le Australia. Le sono Iuni lua lima. O mei le mōli maulona lima leo na ia te ena le tala Samuelu whaapea o le tala le ala le pule o le ovolana o nana lai na la vel tamaititi. Te ena e mei ona o le amatanga o le tausanga lua o lua tasi sa i New Zealand. Whata ato e fo mai ia se tema lua o lua tasi. Ma ua ta pena ane fo ia na wha maumaunga e pei o na pepa malanga e wha maoni a ia na mau e le ia I Samoa I lea taimin tupu e wha lawe ma wha awa wai la na mōli mau I lea so. Mai lava le wha msinonga wa te ena I le tālo sanga a le loi a leo leo. Mō le wha tau nuu ane o le mōli mau a Marie I lunga so ta inga te le vavave po le Zoom. O le mai aso nei le antu ina atuai e le loi a leo leo lea tālo sanga I le fionga le wha msino. Peita ai sa te e lava loia a le tu te. Ma tu mai ai whai unga al whamsino judge stala sa atua sa anga lea waia te e nai foi I lea so. O Marie le mōli maulo na valu a le tu a leo leo. Ave ai lava leo leo le tavale a le ita lavou e to lua le na mawane ai whala au whasaina I le pakanga le moto whamsinonga I le stofi ana nafi. O le tavale la ititi efu sa tu le pito iuta o le moto whamsino. Lata I le laina niu I lunga o le whaapaepae o iai. Peitai, na ta uele li leo leo si ni o le whamsinunga. Na mawai fuala au whaasaina I le tavale. Ma abatua I lava e leo leo li ita lavou ia. Ma e ua mōlia. Peitai sa iai lava tangata na muli ta ia le whewa ia ta lavou I le sisio mangana iai I le whamsinunga. Mai sa mata ina foi e leo na iai mōli mawina foi e le tasi whale olo o iai le wa ai o talavou lea I le tae au. E tupul whale tonu lea ma pu e leo ia talavou a o iai foi ma le au wha salalau na lato mōli mawina ifo le ngao I o inga a leo I le vaenga o iai le paka o ta vale. E peo na mōli mawina le sa ili ai o le lata a vale ma mawaifu ala au wha sa ma isi mea whaitino. Tala tuli loa mal whaamsinoa whaaitu malo le strofi lo na limo iuni lo o lua lima. Whaatataui mōlianga leo whaasanga li toa lima. E au fiai Lise Schmidt, Samuelu Masivai, li o whaatau malama, whepulea I whaasavalu malasunga la ulen mali e toa pulata I vau. E o mai le strofi limo iuni wa tu la il mōli maulo na tolu. Ale ofisa sili langolanga mtanga rengo leo, le sunga J-Sec tuala, mai le vaengol tu la fono. Ma ia tala noa I lava ia I le whaatinongo la ngā ruenga, e pe ona ia mōli mau. E le I tā ue whepulea I le ingol tangata o māsalomia na wālatu, ai na ia whaailoa. O le tangata e iei le so tanga ma le minista am tā ngā ruenga o leo le sunga whawalo Harry Schuster. Ma ia whaamao nia lo na sila fia. O ta iala e whaatinoa I ngā ruenga leo e pe o le tatau ona iai o le notebook ma running sheets. Mai o le whaangau o inga le nao ngā ruenga leo sue ma ia iai mau ia lava. Mai o running sheets e whaamoe iai mō ngā ruenga o le aso. Wa umafo I o nā o ai leo e pe o na mōli mau e le sunga Chasek o le tu a leo. Na tau fo I le mōli mau o leo Mr. Chasek e na ua fasili lo ia Samuelu, Mr. Richard Martrand. E nate Leilua pe lo ia, ai pe na leo fo I puleai, ma nate Leilua fo I pe o le taimi mua le ufa I puleai fi puleai. E nate Leilua I le lato fono sa awha ia ma fi puleai, na ia ta ua tuai, ua lava mau ua ia latou. Ma ta ua tu fo I fi puleai, I le polenga I saonga le mua mōli mau, ma le tangata o maa salomia a inga ma le ministao leo. Na whaasa o fo I le mōli mau lea a leo, o le suenga a le vaenga fi puleai, na mawai le so o tanga o ta ua ilunga. Peita ina ta ua fo I le mōli mau lea leo e na te Leilua le mawhawha ua puleai na fuai, o na le whaailoa le whaila. Ai e manatu le loia a le tu te e Mr. Marchant, sa mo o mia e tau I afpulea I mafua anga e le mawhai ai o na abatu le whaila, mo le ami o tonu mawhainga whaalilo lilo. Na umatu le nā mōli maua leo na nafi, le asotofi limo iuni, ma so o nei lava, ma le ali eva aiato mai whaona po nei, IT, le sunga ke Refoti Committee, o le Forensic Analyst. Ua savali ai I le 5 tausanga talu na ngalue mo le mtanga luenga o leo,
Ma ia ta ulfa am sinonga lono so tanga ilim ta upulea. Ina ua wha o atu le mana onga o le li inspector Mr. Tawaa. E fia kopi se video mo le susu engo Samuelu. Le video sa wha atala noa ai e le sunga asiata Samuelu. Ma ia sue i le kukol maua ma wha atino la nga ruenga masani. O ata video ia na toe awa i umane lava i le awa uli ana nafi ma wha hali i le wha am sinonga. E au fia i le wha atala noa nga la uli ma asiata. Ma le si whaatalanoanga na mawane i lunga o le Peter Tuala Facebook. Ma le whaatalanoanga o Samuelu ia o ke topa maisi. E whaitau i tu la o whaanga solo ata video. O se vaenga o mōli maua le itua leo leo. Lea toi whaawau mai ai i lea so. Toi tolu vai aso leo lo totoe o na tāpunia le tu maulua lea. O le listala mo tangata palota. E peo na mōli mawina le tu mutumu ai o le ofisa au tui muli nuu. Ile nei vai aso mai le tai au e o lava il tau le valu le po. O le toi tolu leo vai aso o totoe. Ina ua te ena ai e le laulau o whaamsino e tolu. O le whaamsino ngā māwalunga le tau sanga mai le loa i a sili mai officer komsina o palota. E wha o popo se isi ono vai aso. Ile tolu māsina wha al tulafunoina o i tonu o le whaavai tuma o Samoa. O le talo sanga le officer palota na ia la vai le taimi mo tāpenanga le officer. Ile aso o le whaatalanoanga o le mta upun whaamanatu ai e le tamaita i whaamsino, justice tuatanga loa i le loa i sili. O suinga o le whaavaemana mi ai le lua vai tolu palmene. Peita intali tamaita i loa i sili sua Helena Warlock. Ele o avatu le lato talo sanga i suia se avaenga o le whaavae. O le talo sanga i whaamsinonga. Mo sana polo inga i whaatanga atoa i se masina ma le afa. Ia maufetu na inga i tāpenanga mo le palo te tele. Peitai. Na fasilingia fo il whaamsino sili Justice Prese. Le komesina tuia felolo John Stanley. Pe mawhaiuna whaatino le palota i le tolu masina. O le tale komesina e mawhaiuna whaatino. Ai mana o mia lava se taimi mo tāpenanga le ofisa. Ma umane lea mata upulo na tulanga whaatopitope. E le whaamasnonga mawalunga talumaile astona i le vastaluai. Wa usita ia e le whaamsnonga le whaavaitu maua Samoa. E pe on saunu le whaamsino sili Justice Prese. O le tū la fono whaamai o le tū la fono sili lea o Samoa. O le afuanga o lea tālusanga ina ua whaata ape vave e le ao le malo, le fionga tuimlea li whano wa le toso alau vi le lua. Le palemene o Samoa i lalo, o le whautuanga le fionga fia mena omi mata afa, ina ua te ena i le tu atele o whaipule le motala na tala o le tupe whaasosoa, lua o lua lima lua o lua ono. Ma whai ai le whai unga a le whaamsinonga mawalunga na nafi, aso tofi, aso limo uni lua o lua lima. Ile talo sanga le loia silima le ofisa palota. E tu uatu, ile ofisa palota e whaatu langala na ia taimi. Ia o ngā tusa ma le tolu masina, e pe ona tu inatu ile whaamasinonga. Mātangi ai le malilia iai, o isi tu o le neimta upu. O isi tu e au fiai, lo ia na tula e mo vaenga wha upu whai wo umon le stala, e pe o le FAS, HRPP, SNDP, SUP, Male Samoa Democratic Republican Party. Ta ua fo il whaai unga o le komasina o iai le whaautautanga e whaafoe ai le aloa ia o le palo ta tele lua o lua lima. Ma ia whaalawi loa whaalawa i tele e le komasina taimi e au fiai ma le sila fia o le fionga i le amo malo le malo mo le aso o le palo ta tele. E o mai le stofi o le vai aso nei, wo atu i le ono suli maafe tangata wa uma ona le stala e ese mai i le whaasu whaafe wa tuli ai nei, mo le isi tolu vai aso e wha umai ona le stala. I wha maumaunga mai le ofisa palota e peo na mawai le tātou kopi. E tāpuni le tu maule lola le stala le aso lua fitua uni, lua o lua lima. Mo le ilo ilonga i le aso tolu se fulua uni. O talo sanga mo palota mua mua, wha aulu lua ono uni i le aso sfulu ono iulai. Le si tala ina o sui wha atu, tolu se fulu o uni i le se fulu tasi o iulai. Taimi mo kempeni, sfulu lua iulai i le aso lua wha au kuso, e wha aso wha aso. O le palota mua mua, e whaia le aso lua fitu au kuso, ai o le palota tele, e whaia le aso lua iwa, o au kuso lua o lua lima. La ungana na Samoa lea ia whaata uaina. E festo o ta ia i Samoa, maso o se a ina. Le mea rofa lea tua ia i Samoa, maona tanata.
ai o ngana e se ai lava Samoa isi atunu ngana moa so mama ngana pa ale anganu o ngana amatai o le tofa mama tau ngana Samoa no ai o e inu mamau pa atau anei Samoa o la ngana e loa o e ile la lolangi male nei basa le ama fata fata fa alo alo o au tu fa ake risiano fa availe atua o le manuia mo itaua wa itenei le malama ua babalama yata pepa ya Samoa ile lolo fimai o tanga ata o awana ifanua o ai o stulanga Samoa la mai kia tato matala na unangana Samoa ia pa a kerisi andoina Eta saunoa ile alofa aele ole ita o upu ole ola o upu faala e au Naungangana Samoa ya avea maana matau Faatau anei Samoa o naungangana no langi male nei basa le ava fata fata fa alo alo o au tu fa akerisiano fa availe atua o le manuia mo itau Whaftai I le tapo inga whaftai te talo ta tonu whaamlieina lau whafunganga I nei fo I tulama nei aso Tātou tue whewra I le aso atai au. O nanga level nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.